mai se malu le kalesia fa po tonga ke siano Samoa I Puaseisei mangili sae ya mai mo le fitu waso a pesipesen o Christmas o le nei fo Tausanga fa sa lawina le nei po kalame lungo le Facebook live ale Taeaofou I Puaseisei radio live stream tom fitu o wadi sila mare fa fonga se o tanto wat no ma o le aso nei ua whana wai ai o tabita ma whaolo ke riso le li ma o le avea le nei ma whailonga I ate outou. Totally mai ai o fa sa longa tu sa watu ia I manu le kalesia va potong ke Samoa mangele sa nei Puaseisei leo ma va tasi ai ia ma se tasi o sui o tamama tua por e fion volti akono fionga yana nai tau ili le sa se tasi o sui tamao le kalesia ia o lo o mato ngalu due ia I totonu o Puaseisei nei ia fa talo fatu I la o fionga tau ili ia nei fiafi ia whakaro waku ma le wharoa I lau fionga I le swafa e po lau fionga fo I le manu se mo stiti whakaro waku fo I le whaafonga anga Samoa lau whaafonga mai kau mai ma sirisiro mai fo I ngepo klama ia mai se o Samoa o poko ia malo lava le soifua malo le kawakai na iua se fulu fitu nei Tausanga talo ona whawaina ele kalesia le nei whamoemoe. Maari e lau. Sa e fwoi whai taimi o le Tausanga sa talo no ina ele nei whamoemoe sa ele tō whae sunga le toina ina ia whai e se aso se tasi ia o le whai lofa lawa ina ia tātou ai tā whai. A o tō wane ta māma tutua no tō sau no malango lango le whamoemoe a watu ua. O lea se lango a ta ma tina ma ta whale ta jasi. O lea fwele mafu anga o tamu whai e whaua uina ele nei pokala. Whaaftai lau whioma tu se marifisiri. O le wha moe moe le nei. O le wha moe moe o mausali. Mandi. E le wha pēr fo ina kapenda ina e se Tausanga se tasi. Mandi. A tonu po se fulu fitu nei o Tausanga. O le nei wha moe longa mi. Ua matua le wha moe moe tonu le kalesia. A ua mawaa fo I whingalo le kalesia. E wha wau pēr. Rang o pēr o se mea sua malie. Se mea sua malie I le kalesia. Pēr hao o I taimi wha penei o le tūlata I le kiwismasi. O I foi e iloa ai o loo iai ma whai le kiwismasi I le tātou e kalesia. Le ngata lai a mātou mātua, a le sila ma mao le au mātua, o ala mo whanau. Ina I o lātou iloa ina o loo taumwhai pēr ngata mātua le kalesia. A wān nei wha moe moe. Wei sau noa na nai le tā ua o le pitona au le kalesia I wha moe moe le nei wa mausali. A la sau futuanga e ave yalo ma whanau. Ele o maua le nei awanoa. Ele o maua le nei awanoa wa le taimi le nei. Tau te levo whape o pāti ma whiwhianga na rona. A o nei wha moe moe. Ia e te le roto sila. E le whaatau ino le nei whea. Whaaftai. E tasi lava le ki ma le tala o nei mea o mātua. O mātua. Vai le mfai ona tūli tamititi maaru I le lotu pe alu I nei wha moe moe wha pe nei. Se vāngā o tūli matua I nunga masavali. Ia o le whātaita inga le I alo na whanau. Pe I a wha pe e oa na o mātua I le wha moe moe nei. Ai le o le whanau. Ia e le aise au ngā o le kismasi ma le Tausanga fō. Ya malo fa ftai ya sau no ya nai ya e le nei
vai aso atoa ma le whaamoi fitu aso le la tamu whai atoa le Ekalesia Puaseisei nei. Ave sau whaamanuionga e, sau whaamanuionga sau whao tau fo. Ia i au whaapese o mo whai on tala mai le avano. Ia e lango ina le nei whaamoi lau whionga nei. Whaafitai. O le mea tāua, o le talia o le wala au. Nā die. O le aso tātou roto e whai pe ana whaapea. E watu le wala au ai te e. Ai whaafitai suma i whaafengainga, ka le tuam pai o Ekalesia te tas. Nā die. O no le tō wha mau, ma le wha tau tau. Mo whaion tātou miritino whaatasi, whaatau nuu nei wha moe moe. Wa e le eise tā ua pe whaapena o tātou ai whaafifia mai a i le amatanga e o lawa le whai. Ia e leo fole le e masanele a kumsi o ti ngā mata, wātu whaafonga le no. Ia peta ia ni. Ese ia filosofia lea Ekalesia, ma lea Ekalesia. O ia fo e whau ai nei mo a tai ha. Lan me toi tura i mei tai. Ia o ma nei fo o mwha mo moi. A le nganga maua. O le tapena mai Ekalesia te tasi mo le nei wha mo. O tō mamana. Whaafetai tali mana. Whaafetai le whesoa ni mai i le ngaru e. Wai le se ngaru inga whai mo fi. Ai wha moe moe i le atua. O le atua na te maia le mea tonu. Mari mesi. Ia au asevi inga mo la na fio. A le tala moni, whaafetai mo le anga le lei, whaafetai whasoa ni mai. Ia manu i tele le tō tāpenanga. O vori soa na wha mawha tele iai. Kai whai maalia o anano, le mātou tele i o atu iai. Ia am tātou whimini la i rau. O al teminei, wana ale ei ai tau whisini iai i mea whapene. Ia, tali atu le i lau songa. Le whionga i a tau le ili na nai le sā. O se tasi o tamā matua o le nei Ekalesia le whionga i ti akono. Loa, lona soifua, panana tau tua i tutono le Ekalesia nei. Ia o whai masui o le Ekalesia e vatu sona whina ngalo le whaatau waina o le nei whaamoe moe ua tatala alo ia ina i le so. O le itu lai fitu, ia o le live vai le whaafifianga ia le Taeaofou Puaseisei Preschool, le Raglan Winthrop wei a wani MCA le whaamoe moe, tasi le itu la te whaafonga mai sila mai e le whaamoe moe le nei. Vai foi, li wantu i tātou whaasalong whaabusiness, tā le fitu amataina le tātou whaamoe moe. Sa mo ai le atu mo pele, wa tātou iai nei i vai tau o le nei tau sama. Whaatau e nai le au kerisian uma le mea lofa tāua le atua o Yesu Keriso le Mesia, le whaola o tangata uma ua whānau mai. Lea foi wa toi sa aunga le sunga i le whaafengainga, sunga i Raglan Winthrop Puaseisei, male whaitua i a Salome le Puaseisei. E mese le malu le Ekalesia whapotonga ke Oceano Samoa i Puaseisei mangili sae. Iau mai mo e le fitu aso a Preschool o Krisimasi o le nei fo i tausanga. Whaasalalawina le nei pokalame lungo o le Facebook Live a le Taeaofou i Puaseisei Radio Livestream tō fitu. O wāde sa sila ma le whaafonga si o tātou atu no. Ma o le aso nei ua whana wai le ai o tāwita na whaola o Keriso le lii ma o le avea le nei no whailonga ia te outou.
Ya mawhatoro watu ia le paia o Samoa mo whaiona poto mai le nei afiafi. Whatoro watu mo whatalo whatu i au whaingaluenga titofi a le atua. Ia i sunga i whawhengainga mau tau whalitua. Au whaingaluenga titofi a le atua i so se whata whaitaulanga. Tupu mai e o tātou mafuta. Sa wao ma tamai tai whalitua ma tausi. I le ngate le paia o Samoa mo whaiona au wai mai le nei afiafi. Ia i le titalaina o le whamoemoe, ia i lalo le taitainga le sunga le toina, ia Reverend Elder Victor Puaseisei, ia malwhalitua ia Salome, meise le paia o le kālesia, ia i mangele i sainei. Ia vea ilo u leo whatauwaa e whai mawhonga tau momoli o le sunga le toina, ia Puaseisei malwhalitua, malpaia o le kālesia, le lau a fono le kālesia le whionga i le whailau tusi, whepule ai nafu, e whapea foi le whionga le te waloa, Lilo maiava, suruape whaiumu, malpaia, tamā, matina, matutua le nei e kālesia. I whata alofa, ma wha whaelo ai atuai, i lou tau wafi fio mai, matala mai a ao. Ia i le nei foi, ia fiafi. Whata alofa atu foi, sunga i toina pensione, ia mau tau whaletua, e meis foi le lave loa le nei mafutanga, ia hafi fio mai, ia matala mai a ao. E leo toi mamaona mataina leo tātou pokalame o le whamoemoe. Ia e leo toi mamaona tu otu leo le avanoa le sunga le toina ia Puaseisei. Ia e saunia se tātou talo, se upu folo foi, ia i le nea fiafi. Ia matatala aloa ia le tātou whamoemoe. Ia o lomai, ia le taumawhainga, ia u whapenana tāpena mai ai, ia le Taeaofou Puaseisei Preschool, Raglan Winthrop Way. I lalo le taitainga le sunga i le tamai taipule, taituunga, whaivalu e mesi foi, ia le tina, ia Susana Leolanga. Ia manuia tele lava le nei afiafi, ia mani whaamoemoe, ia o tātou preschool. Ia o le nei taimi, ma le nei avanoa, te vala au tuai, ia i lau sunga le toina, e sumai matala mai ao, ia mataina le tātou whaamoemoe, e se titalo. Ia pati mai mo le sunga le toina, pe Ia ele toe vae le fala oto pa ia masam fainga o le nei aso pe ona sa no foi le fionga le suafa fionga le malu pe o su mai o sunga fa fenga ma fale tua e tenane foi tomato ina pensione fale tua ma le laveloa o matua ana ia tatu fanau o ma tatu ainga o le tatu tapoiatu i le tua tatu Pese se lava o sfulu fa molmole. Elelei mea uma uaia Yesu afata sima ya o te filemu so se ngalu wenga pulelo umata o te loto Sasa tonga po o matu waya sila fia pole pea itu ule mai lo matai o te faya pe o lo fina ngalo o lo tolea Faitawina ia upu mai na fionga pa ia le atua. Mo mai le tu se Isaia lo mtapu sumatasi alon fa poiono. E no fu fatasi le luko ma le tamai mamoe e ta oto fo ile na Mary fatasi ma le tamai oti e fatasi fo ile tamai povi ma le leona ta anoa a to ma le manupeti e taita ina fo i la tou ele tamai titi. Isaiah 11:6 The wolf will live with the lamb, the leopard will lie down with the goat, the calf and the lion and the yearling together, and the little child will lead them.
Pe ulanga masani ale au tātou o tātou iloa I mea o le natura. O le manu malosi, e whātama I le manu vai vai e whai mana mea ai. Le tau tātou whapērtānia o le food chain. O le sootanga o mea ai. Sootanga o le soifua ina ia ola ai ia le sio manga. O le whalavilave, o fo I ai tātou. O lo iai fo le whawhitau li lava lea. O iai le manatu o malo te tele o le lalolangi, la tau te si itaua I le malo la iti. E o fo le nofo tua oi, o manatu le tangata e tele ana tupe, ma tele lo na mamalu, malo na malosi, e manatu mamai le tangata mawalalu. A o tātou o mai le wheaua Isaia, o loa mai e Isaia se me matua whawhia ngai ma le mea o lo iei nei. Whai mai e le toi whai e se isi se me le anga I lumo le li. E no nofu whatase le luko ma le mamoe. A me se fo le na Mary, ia ma le tamai oti. Whai mai e taitai la tou e le tamaititi. Tamaititi pe o tamaitia o tātou whanau ia. A wai le toi whai e se isi se me le anga I luma o le lii malona malama malona sidi esse. Friends, look around you this season. The flashlights and frantic shopping, where do you find the truest spirit of Christmas? It is almost always found in the eyes of a child. It is no accident that the central miracle of faith arrived not as a warrior on a horse, nor as a king on a golden throne, but as a helpless, fragile infant God chose to enter the world small. He chose to enter the world needing to be held. The prophet Isaiah, centuries before the night in Bethlehem, painted a picture of a peaceable kingdom where the wolf lives with the lamb and the leopard lies down with the goat. And how does the prophecy end? Now listen very carefully. This is how it ends. And a little child will lead them. We often think peace is sometimes negotiated by adults in suits behind closed doors. We think peace is a treaty, a ceasefire, or the absence of noise. But Christmas teaches us that peace is a presence. It is a quiet trust of a sleeping baby. It is the unguarded heart of a toddler who doesn't care about your politics or your bank account, but only wants to know whether you can look after them in peace and harmony. O le mafuanga le nana amata ai le tala o Kirisimas, I le pepe na whanau mai le whale o manu. E a o ai le vevesi vale o le lalolangi, I le file mu o le tama whanau mai I le whale o manu. The ultimate lesson of Christmas comes from a baby in the manger to teach the world about humility and peace. Therefore, today, ole so, wa mata e tātou whanau, ma momoli mai e tātou whanau, I le nei whiau o le Kirisimas. Me la leo te fia e whape atu, ia I le awa ma le whaaloalo, ua tatala ina nei, ia le tātou sāwalinga o le fitu aso, o le Kirisimasi, I le nei tausanga, lua afe, lua se fulu ma le lima, ia patipati mai. Le a tātou te tālu. Le atua sisi le selo mātou te mā whawhitai, o maua mai le nei amanoa o mātou mā futai, mā mātou whanau, ma whai aonga,
a mai se o mātou mātua. Au mai alo file mua taitaina ai le mātou Paul Kalame. Ia i watu le vi inga o lo swafa ono Yesu. Amen. Kaya o nga, pagmulmole, ya. Ela amatsa, ela nga, suro may luma pagmulmole.
malo lava le ono sa. Ia, o le se ta patulanga ta mai ti lunga o le stage. Ia, pe on to sila. Ia, ele o se ngadwenga fai ngofia mo pa ia onga, ngadwenga le fai asa uma. Ia, malo lava le ono sa. I le suafa o Yesu Keriso, o le ao le kalesia, o te whata alofa atu wai i le sunga i tue ina Victor Puaseisei, ma le whale tua ia salo. Whata alofa atu fo'i i le pa ia ma le mamalu, o ma o tātou mātua, wa awhiwhio mai masu mai. Tātou te moli mauina le wha moe moe o le whanau i le nei afi afi. Whata alofa atu fo'i le mamalu le e kalesia, mangele sasai. Talofa, talofa, talofa lava. Awawa whanau mai mo I tātou le tama. Wo foa ina mai mo I tātou le atali. E ilona ua le malo. E ngō foi o ia. O le sili sili ese, o le whaipule, o le atua malosi, o le tamale whawawau, o le alii, o le file mu. Usi le sila sila ma le mai moa. O le awhawhia fi atu le a onga Taeaofou Puaseisei Preschool. A onga mati. E io matua te kore, ana I rana tomo kopuna. Hono ai te ao tawhito, te ao hau, ke aho ai te ao whanu, I ngā tāno ngā mahi puoro e.
Kocho. Nami. Tia Kocho. Macho. Kocho. Okay, Tanga.
Hello everyone, welcome to our Christmas show. We are happy to entertain you with our dancing and singing. We hope you enjoy watching our performance. Merry Christmas everyone. Hola, file lotu. Elele me uma sasi bese. Ole fighta wina, ole tusi paio, ole na tua, ole atua, ole atua, wa mai. The character of God, the God He comes. Check. The great lights.
Isaiah, Taeaofou, Eva, Fufu, Anua, Anna. Ova aya, itanata, ia malama, tele. The people have seen the great light. Wherever church ina nanu wherever ina lo church la church fia la church fia io numa apena fia alla sede la sacho.
Taeaofou. Farewell, ale, melema, neta, tangata,
Ya de Fana Letapo Nailo Le Ia Nailo Walele
palongo. Hey, hey! Hey! Mili! Lua pati! Ofesa fana wa Yesu! A ofesa o teo iai! Tau teo ea! Ofesa o teo iai!
e tua uma. Luca vai up se fulufa. Olevi inga alea tua e me au pito alunga.
majesty, kingdom authority, self from us soul, and to us all, here and raise, and to move, and for our move, no feeling move, and to move, and for our move, no feeling move. This time of our show, our performance, was to have a little girl shine her talent. Unfortunately, she cannot be present with us today. And so we dedicate this song to Mairekamu, who we hold deep in our hearts and pray daily that she will join us soon. Usi mai mua. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Maide. Happy birthday to you. Yamanuela wasofana. Yamanuela wasofana. Yamanuela wasofana. Oh, I know we more. My why we going someone there, my Funa elima, ia aba elota mama lotina, ia fa aleva leva ayo wato ile lu ole afoi ile mai ele li ilu atuete oi. Lord Jesus, you are the God who heals yesterday, today, and forever. You see the pain I carry. Maybe it's in my body, my heart, or the wounds that no one else sees but you see it all. And in Jeremiah 30 verse 17, you promised, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. So I come to you with faith, even if it's small. I ask you to touch the places in me that need healing. Physically, emotionally, mentally, every part that's hurting. Remove every burden I've picked up from the past. Every lie I've believed about my worth. Every sickness, every ache, and every silent cry. Breathe new life into me. Restore what was broken. Renew what has faded. Let your healing flow through every cell, every thought, every corner of my being. You are my healer, Lord, and I believe you're working even now. Amen.
just a little dedication slideshow for Maire. Maire, just over a month ago, was diagnosed with leukemia. It was sudden, it was a shock, but we carry her family in our hearts and our prayers, and we hope you join us too. Thank you. Puaseisei Africa Maori Mone Nino Kimamani Oi Yesu Oi Pepe Ia Whakaola Mana Manawia Ida La Lani Uma you.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Feliz Navidad. Oh yeah, oh yeah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Manuia de Kirissimasi. Ya Manuia de Kirissimasi. Ya Manuia de Kirissimasi. Maleta Sanafo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Manuia le Kirissimasi. Manuia le Kirissimasi. Manuia le Kirissimasi. Maleta Sangapore. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Ia, toa mai se tato pati tele lava na moli. Whawhiwhianga. Ia, ale aonga Taeaofou, Puaseisei, Raglan, ia ma Winthrop. Whai alo leo whatau vai, whai ma whonga tau moli, sungai whawhengainga ma wharetua, ia me se fōi sungai toi ina pensione ma wharetua, ia ma lavelo le paia, ma mamalu, sa mo poto, le ngata foilea ia leo tatu fatasi ma nisio tatu malo whaalongia le ne fiafi ia malo whaftai atu ile le whaletua e teituunga whaivalu whapea foi e whaletua e Susana ia aso leolanga ia malo whaftai le whaiulwhaiva wha malo sunga e whaiaonga e pe mana ia le tula e mai lau sunga teituunga tula e mai teituunga ia mas tatu pati mole sunga tumai tai pule tai tunga tu mai lunga ma le sunga i whaiaonga o Raglan whaiaonga umala ma Raglan up lunga whaiaonga Raglan ia se pati mai mo sunga i whaiaonga Raglan ia lalo whaftai ma lo whaiva ia sunga ia Susana tula i mai whamole sana ia o tumai tai pule leo i Winthrop. Ya. Tai lava Susana, tula mai al whaiaonga o Winthrop whamolmole. Apa lunga whaiaonga whamole. Ya pati mai mo sunga whaiaonga. Ya whaftai. Ya o tatu whanau umai lei o i Raglan. Stand up. All the Raglan, stand up. Tatu whanau, lunga Raglan, up. Yeah, pati mai mo Raglan. Yeah, yes. Yeah. Alale lalo Raglan. Tulunga Winthrop. Lunga Winthrop. Yeah, pati mai mo Winthrop. Yeah. I have a feeling that we discover 2 stars tonight. Mai tatu stars here to lua lenga pese. Oi foi lengo to mai tai to lua. Yeah, move to the front from what whaiaonga say mai mo to lua le. Fair ko lua le. Come to the front, Pepe. A special round of applause for these 2. Yay! Yeah, well done. Ya whaftai for sunga e whawhengainga ya stiti, ya malewharetua ya Pepe,
o whaelelea lava o rua ia awa ia le whaamoemoe o le nei aso e tauia ene ia angalelei le atua ia ma ia whaopopo pele mautele ia ma ia whaateleina pe lava ia le fia o tātou whanau mātua ia le outou sinsila i taumawhainga whaiaonga ia o le tatalo atu lava le avanoa foi le nei ia o iai lava ni o tō walo o loo iai tutonu o ainga ia poni au friends foi o loo fia sua se aonga ia le tātou aonga lea su mai matala mai ao ia a whai e te su mai o le tolu masina mua lava e a o ngā fua i lau lo walo ioe whai ai o au leo whai atu a o ngā fua le tolu masina na you know just for listening and just for taking that opportunity. So thank you so much for coming. A particular thanks to our parents. Se tulai mea tatu matua fa mole all the parents up lunga matua patupati tatu mo matua parents. Oh, well done parents. Well done. Okay, now te manao tulai lunga ia grandparents. Grandparents up grandparents up well done grandparents malo faftai ya ole au lava o matua whanau ole o mata foi o tātou matua o nei a tātou whanau ele se me mawhai e pule aonga ia whape foi ma umsalome ma le nei e kālesia pe ana le ai lau tō lango mai le fo tātou whatasi ma le whionga le tōtori tū la malai ia o lona foi lea nau o le whaale lei o aonga alo mwhanau amata mai lava e alo mwhanau ia e o lava le universite mea la lea ia vi ia le atua le nei asu wa amata manuia ia tātou whanau ia le wheau o Christmas ia le whae su mai le sunga le tamatua ina ia mamea ma whaltua ia wheu sunga tua ina ia ansona le tua yo ia wa mawalunga ma mauti iti ai le nei asu tātou whatasi vo mo sunga ia Charlie sunga Pastor Charlie Reed ia mese fo sunga ia tautai el vau ia o tātou whatasi malon whaletua ia malmamalu al paia le au whaingaluenga sunga Fareti ma le whaletua ia malmamalu al paia le au whaingaluenga o le mau atu manei ia whaaftai le sumai ma te tala mai o au me la lea toa mai tātou patipatele le fiafi patipati mili ato mili patilua hey oi malo oi ya malo kako ya manuia ole afa umala utala ona susua tule matala mai ao ile tato hola o fale ya faile taringa sua o lawo tapena ina le maftanga tina ale efakasa mangele sai ya se tato iputi ya Italia lo ai foi ona fatatali le se tau pongi sala ititi ia ona ki lo le tato fanau ia le tato Christmas light display outside ia fire matato fireworks ia matamata ia tato fanau ia ona tatala le o file ri mutua marfua ia ai fa mole matua e fia pu ese ata fanau e fai ma fai longo le nei foi a aso o tu maulunga ia mela lea to ia mai tasi ata tu fanau du mai posa la to ata ia ona fa o mai foi le pe mai ala tato talo ia awan pisa tato de la fal talo fa fte tele tama o fa wina le manuel fa moi o le nei fiafi ua tu maulunga foi lo lava swafa ma fa ne ina e ala ile pespesenga o tauloto o siva fa'alenganga tapenaina e sunga tamai taipule mwhaiaonga e ala na ia mātou whanau o mata no nofo foi pa i o ainga e mese foi o tamā matina o mātou ainga o wō ma au mea mamai ona o le amatanga o le sāwaringa o le fitu aso le Christmas e pe ona tapenaina le whanau au mai le file mu o lau fio a mata aile nei wha moe ia mai e tau nuu fo i le niusina matau le viinga o lau fio ia le viinga o lau fio pe ona iai le nei e fiafi o le a mātou ta ape fai se malolonga o le a fai fo sa mātou taringa sua ia wha manuia mai lo mātou tamā ia o le talo lema le olenga
E la tu Yesu Keriso lo mato ni faula, wa ole mavala au tu ai nei. Amen. Ya, suma lo mai fa mole, ko el tatuata. We cannot take Wai le atu mo pele, o tātou iai nei vai tau o le nei tau sama. Whaatau e nai le au kerisian uma le mea lofa taua le atua o Yesu Keriso le Mesia, le whaola o tangata uma ua whānau mai. Lea fo ua toi sa aune le sunga i le whaafongainga, sunga i Reverend Victor Puaseisei, male whaitua ia sa along le Puaseisei. E meise le mamalu le kalesia whapotonga ke o siano Samoa i Puaseisei mangili sae, e au maia mo e le fitu aso a pesipesema le Krisimasi o le nei fo i tau sama. E whaasalalawina le nei pukalame i lungo le Facebook Live, a le Taeaofou i Puaseisei Radio Livestream tolu fitu, o wāre sila ma le whaafonga se o tātou atu nō. Ma o le aso nei, ua whana wai le ai o tāwita, ma whaola o Keriso le lii, ma o le avea le nei ma whailonga i ate o tau. whaiu. Ia, tātou a onga o le Taeaofou Puaseisei Preschool i Raglan Winthrop ia le Winthrop Way. Ia i lalo le taitainga sunga tumai taipule, ia le sunga ia taituunga, por faltua ia taituunga whaivalu, mai se foi ia le tina ia Susana,
leo langa matango fie fa mo fa nau pe ona vatu se tala ile temi o wa fano ile taua ia o le langolong sua ia alo ma fa nau ga misi lava inai fa na witi ia wa fie foi malangona ia le fa tava sunga to ina ni ia po wesi mo fa tia salome mese le pa io le kanesia mangele sai Puaseisei nei ia i le awai mai ia o nai fa nau o alo ma fa nau le atu un fa ona o tawina i tonu ia o le Taeaofou Puaseisei Preschool i Raglan Winthrop ia o le lato sao ia e le tatalaina o le nei fa moe o i manuia ia ona le fa tasimai o le tatu ali ia mai lava le amatanga si ho ia i le nei afiafi a wone misia o le afiafi fo le nei ia o le aki ai mo li pe ona tapena ia i le kanesia i fa mana tuai fo i le amataina ma tatala lo ia ina ia o le fa moe o le fitu aso o le kirisimasi ia pe ona amataina i le afiafi nei tele a tatou a pespesenga o au fai pese e kalesia ia o le afa pena ona a fairo la tu sa o le aso taeao ia o le a pese ai lamo sa toe fuataina mai papa toe New Zealand ia i lalo o le taitainga sunga le Reverend Elder Apolima tai e mesi foi ia le fale tua ia pe ona tapena mai ai le kanesia mai papa toe ia ole fai unga le na ole nei vaenga mua pe ona fai atu sistemi o fano e toe a vatu se live muli ia i le kiino moli ia pe ona ia i le fa moe ia ole nei la fa moe ia ua lalo le taitainga sunga toina ia poesi ia me le fatua ia salome a mese le pa ia le kalesia ma ngele sai Puaseisei nei ia mai i le malu le kalesia fa kasa ma ngele sai Puaseisei nei ia mese le tapo inga o tamama tina ma tutua le au fa ngale tutofi le tua le ngate le vasenga o ti akono ma fa le tua le pa ia le lasi ole e kalesia i mangele sai nei ia e fai wina tuai ia le fa moe o le nei afiafi e tapena mai le aso taeao temi masani le kuata te leono e a matai le tanto lai pe ona iai fo il nei aso mai mo mai ai ia i tapenanga o tapena mai ai le kanesia lamo sa toe fotaina papa toe ia i New Zealand nei le malu se mustiti le nei ia mai le malu le kanesia fa pop tonke san sa mo mangele sa Puaseisei tatou feloa i le aso